ye fiada ye be call classroom na yakosua de ora AC Ohene na Nsem say AC ni teaching assistant your task sense won mo pa me de ne ye Accra House of Oak ukuma prima anya kotokoda ne mo me samra ne de ye ukuma prima it is Boaz ni wa Caroline or Caroline ni wa Ayisha bibri Kofi Asankura kunse kan ka baba na mzi de oh okay enu no so ye enu aya je se MPP enu no so ya o ya dan uchu mutan never found that Ayisha CJ assalamu alaikum wa alaikum assalam medasi ene dan ni yesu ya na die wo bibi bisa na ene CJ be sha ase na esi na ose metese ye kasese twini anim da ho a ye monchen madwen ho a mente ase akoko abesin pani ene baby on dey chance free no oh is that twini se ni anim tie ya nyon ena ya yiri anim no da ho se ye mo ho so na obo a egigi yie enti ebe di me won apa se ope enyije papa good sound na twini anim so da ho na o mo twini anim enya sound a ope no se me kwa kobo nchen ekurase ne wo free bia ye di se public toilet latri ya ka tro se ye ma nkonko ja ona wo so se me kwa koye won nchen baby ade ehye no so one fan shop na free ato ni nyina koko wie se do the right thing at the right time bribia ye no ne kwan so twini anim ni ehia se obebo nchen na se obeyan nchen bribia ye no ne kwan so enra karuba ya trend won say ni on my before won twini bi wo ha won bo nchen no trend wo social media ya obi chese mpanifo mo na mo kan se twini anim da ho aye mo nchen then adenti na video ya ye hwe de ye bo twini no nchen no kwasem ni wo ho ne se ni kwasem ni wo ho ne se obi eyan twini na nim ankasa no eye leather no aboa na wedie no na atode bia enye brebia na obi nso ede moma no eyan nchen kakra ma no additional sound na emom no ye yanhye da anyire saa twini ne se ye bebo nchen anka ye mfa wedie no kra enkata animu atode bia obi bo nchen na ma no additional sound eno de ye moguo bi e ka ho na emom no nchichireye ensese esene adosoa na emu no na ye load no kakra wachichira to so no ensese no ye kase chan adosoa no empempi no anase bribia na nim ntini ye na emu atwede bia na ba so obi ede ayi ebo bonchen no ekoba se obi nya ya chine na nkaza na emom no ya yesi oda bia obi ko bonchen ya na bribia umso Aisha edi bia na du ho na ba ko susu ho ese kwa ya monsawa on fata kuntunkuni akokwa kwa ya monsawa on fata kuntunkuni ni o mene se da bia okwa yie oh nna na mhona na mosa na trom na ukọ da bia okwa yie eyese wa bisa na ye fiada nna na mhona mosa trom na ukọ eda wonsu bewu no obi nkunu ho se otutu ni kuntunkuni aba be ye Ibrahim bia ma utiri ye yi ya na obeba den ya pisi ntuma bia ba betena ho sa hwe kura ho ma isan se yese oyema waafo a eni duru so a onso oyema sa owu ayen kuja enye kuja huna sa odo na nkukuja ye ukoboa ni duru so a onso ya ma okay ensai ene Aisha wabapa na waba na ba ku so yesi ne okwa yi a omonsawa no odwane asaboni achi semuni eya hwe ni yeba eyi asno behwe na obi sasaboni kakresi eyi danfu ya na sasaboni we obi ehun bakon afa oko enso aboka kro be wonti odwane wabula kete mo ko da obe sam obi ehun se ye dia wa ba bi ne mum no obedwane obi ye fru na ma fo so ye fru na da odwane asaboni achi asaboni ne san ya ye pen no ano no ko okay
Wabin minim. The okoya o monsa no odwane asaboni. No go. Okay. Asa anakabi. Akabi afabre. Ya mezi bitima bo. Na ye me ni obi di nkomo ana ze na obi na ewu ni ye di nkomo na make so efunu no kra nipa se ayenka funu. Intina bibisa sa de intina yenka funu ye kan se because no ana maka funu a emu empani kasapa na se ye ka me ho atia seni asabe ye jaya nan a ye mo edin sa onipa ye emu nya ka nyina ye sebi akoko a ye akoko funu no me ne ade okay ye kasa ho tie se ye ka odwan funu akoko funu but nipa de se yesi ye kan nsampa se mpani na se ehun atia emu ye ko yi emu namba ene ne kwakokra emu no ene makafunu saa o yesua enye se eni ho na mo opani ye pa se emu Sɛdeɛ ye kano ni Sɛdeɛ ka ba kwa akala aswan na wotre sija sa openta mo pese Ayisha kwai mpa cho nya wotre mpa na esi adentina bema onye kuna tete wono na okun wo ho na wo mu se nipa nyi nche de ne mo mfakase anso bu ho be marima no enche no wafiri mu ebi kura na ne yire ana ne yire no mo nipa wo mda so ewo ebi ana one no enyinsan obahwe no na owuye bosome miensan na echi na one obema foforo wo ho afi bosome ensia echi no wawo eye hwan ba enti esase enya ebre bi be te se afi ontenase na afi echi na afi wo ho kwan so ware ene ye baako ni edi hobio ni se cultures bibiri bibiri mu ha ne Ghana eka ho obarima no wo ho kwan se oware bika na yire no ho anase na yire ho se etisade a we nden obeware ekame se we nden obeware nti ye ma akwanya bi na obarima ne de abroso ana atwemienu miensa bi otimi ekofa obaaba oti ase onti ase menti ase obesidi ati ase ono so ntwen kakra na 2 weeks fakase esanse na oba ni kwan bepem ne se oware mienu Uganda ne Kenya baby na de oba timi ware more than one esanse oba ni sa kwanya no na yepese hu pa se ampa na ni wura wo ho no na ni wura nkwa na one ne wo ho nti ekwan demu be te se afi eni krapu no ekame ayese cultures foforo aba Christianity ni adenti ya bogu eyi bia na nze me koye danwa yesie obarima no asori ne kan se asori ne ye nhise ni ade ka se ye twitwa oni ukunu ntem se tu efiri ochina okọ asori kwasi ada kode nyame ase a yituntum no gu ho kuna no eni ho bio ne mum no o mind ase ne de na oba ye kuna ekame ayesa afi ansa na wakopa ntoma tuntum na gu na afi oni ura wanya no baby ko no matitim kra opa yakoba bio ya broberima so you can enjoy those privileges the 2 weeks there say esi ebi o na de no next week nyame ya doma Ayisha nyame nshira bebre Caroline nyame nshira bebre Boas nyame nshira mo Sɛdeɛ ye kano ni Sɛdeɛ